Okay, FM 101.7. Finally, National Cathedral. Me sure say what is sell mampenyin si obesi a story kese ana wontie. Mete ya chekura. Na onwie ye. Also we Roman ni nti nyame ya dom. So winning one touch no second round a few year. Next year by January na we president of Ghana. National Cathedral no be anything. Yo, me dase. Se me ni a na se e wo se mesia. Besi. If you say ono ye o man be ni ku for won so na ni so ade hunu. Obia wo ni so ade hunu ono so wo de bae. Enti no eno no de asore da de se wo tiri bo mo de na so besi asore da ya e nyame ni so. E ya nyi se me Nyankopon. Enti no me nam ho yina me duru baabi na sa asore eni ho a ya na me force se de be ya e betimi asi asore da ne bi kakra me kura mo kura no na ma asore da na nye kiti ambeto ye na atakwa abeda nso me force ya asi metimi asi atakwa abeda no na ma bubu agu ni mesi ne foforo asem a me kan bi gidi sa fidie ye kwa chiri pa me kura mo fo nyina etie enti se me boa wono mbeka se ma me kan me boa me ko me ho pa ansana me bedru de medru Nyankopon obi ani ho de Nyankopon beto nchi a Nyankopon nya no obeye de na kuma so ade de ama no enti me ba wo kroma sorry no wetu me sia mom nipa ba ko e wo ho ye fe ni JB enti ebra me tena ase ye se be de me ho nyina bibia be menya me na nteba mpo me ni bi na nso no e ko be kwa ye me ko tibi ko no ma fezika na nto bibia se de beto ntwene le fi say ada na mesi ne ketu e be kura mesi nti me to ntwene na dura dwom na nam nkrofo afie na me sese nkrofo ma mo me na enkwoti kwa ya kwa do ayete no enkwara de wo mo petwene nti e ba na me ya buru mu saa na enkwara na ni age ya de saa de kwato dwom e wo je bi papa e yi ase mo ba o mo to nyum no wo ka ho bi me ka ho bi ekya donko me jinde se wonem nyuntu me nenketi ya ram de botre wo ekya donko enya no aha ye okay FM Ghana for nyina tie o se no krepa se wonem treble bo a bonyum ba ko nyum a wokoto wo sa so no sa dan na hu se de wo kene no kra na nya no kra meto pa na mama wi free masa bo de meto pa ma we sure se wo beto me se me yakwa ni me busa ba bia me kan chito busa ma me kura de wuntimi nya wo de busa ma ponte se wo yakwa ni me yakwa ni amede Echira kura me de photo bi ba ba kire wa me hye kwa atade wo to travel okay wo de hwe manifesto no me ngeti ya na de page travel na nyum no se ba no se brofo nyum so ye ne den se brofo juma ni bo ha no ma metimi atubi me nto so anam de me timba bi enti wo kwa ya mwe bi o mu to God be the glory, great things he has done. Wo so wonti brofo nto be tu no san sa me nte kura anu be nam ho Entukura no na ntimi nkan kasi a metimi ade me mu ajeso enti there is no ntimi nto brofo dwom ko anso sa enti brofo nyum bia nim ho a wonim to na heda nto brofo dwom so sa e wo ya sori no mu twi nyum kwa na twi nyum kwa brofo nyum bi efrafrem na nso ye nto no kwa bebre sa enti de efrafrem wonim ba ko po de bet me kan say me ekua donko brofo nyum we die me nim two lines to wompo me ana ma ye ma dwen say brofo ne de wadaroma se de mesia maka ho asem no me pese me fa de sa na mo brofo dwom no se ba de say yeah by for cement asa wo bo shema me kan national anthem say am dia me ma no fe fa ho kakra enu dia menti onti ye David menti ani ya me moati menti enti no mesra wo dia me kan say adwetia ho no wo ko abe hu say aso da kase aso na me hia ase na me do bitimi fa aso no ko yi kwai na ya ka chem say muntie ne ye muntie ne ye na mu say adwetia fo bi wo nkra ha ebi wo baabi a se me asema me ka sente sa wono beka me ya assembly woman akura no nyina nya me ya onyankopon why assembly woman so da me pa cha ma ya assembly woman da really into one sorry one day class of the president me ne da bi nyam so de ya na be party me ne me no ende gina assembly no sa me no nya nchiche kuro no enti wo man penne kofo be so na me ya assembly woman no man penne kofo bitu chama no ele na se
me hu se me kɔ ne fie me hu se me kɔ ne office na so na ni gye agye me hu no me hia bibia wo mpɛ so aso a ye hia ne se maka na ofidie so entem na ɔde aba ye me hia bia entem no na ni gye akeke na ni gye me hu asa de obi a me nan ensi school dem da na me ni akrachefo nu ya me makɔ ka ho nsia ya to aba no so wadi omo so kunim beti me o mo amane me kura me twe obu mu pa ni nyina nti wonya percentage na he e ba cha de me kan se de etwa mu ti nti won kai de etwa mu ti me se wo mo nyina me twe wo mu ama ni pa me no me yi wo mu nyina si fom ana me baaye ana me ni wa ma ayi so owusiansa MPP owusiansa anso me ni gina ai ye gina MP ano so meto so mienu saa me na ye enum na ndisi e register mienu na yi no ne kokko tokora ana ka nan na no so o si ansa ba ko pe no de ye ntu da wosin ka me mpenimpo na so wo mo krokro me na ja me twa enti no anu nti me nim bibia nti na me ka che wasa bra ka se me ka se me te party no na amanfo nti me bibia se de fi se me sign krata wo gina assembly wo sign krata wojina mpia o sign krata nti me se me gina president no nkrofo hu se metimi assign krata na bia na makoso kwam ana se me hu no sai me nim sai fi se ma sign assembly ma sign mp na me sign president ya de hia ne sika ane sika ya de hia nya no ano Okay FM 101.7